Bu, yadainil mar'a baraka, dua liman na makun raya baraka. Jadi bapak-bapak, ya tu makun raya kumilo ki ma baraka waram parata puliata itu tapak katening yolo bineta. Nah katani bawang, kubura di makada areka me pe makna. Ya, dia nama gak. Yang penting upat katani ko bawa baraka na balawala. Nah itu namanya yadainil mar'a baraka, dua liman na makun raya baraka. Ni kapag guru kiro na bita. Apa mereka tahu je tu burane BRI. Ayah seburane BRI. Burane rekening Indonesia. Siruntul lalu makun rai BNI. Ayah se BNI. Benino kol Indonesia. La ilaha illallah. Edi wawata manoko la ilaha illallah. Iya nana dega titik dega koma. Angka gak koi makan bu? Ada pegaga. Alhamdulillah. Dega Pak, bapak-bapak, angka gak koi napoji manoko? Ajar tete bu. Madodo mana nyawana wita? Ya sabane noko. Ibu-ibu ini satu penyakit. Napoji timan nana. Tapi ini bapak mengerti ki kumanana ibu jangan diambil pusing. Magai nasabaya tu makun reye nenena makun reye hawa asanna. Biasanya hawa tak buka pa timuina jadi. Coba kira buah sama mana ki hawa 1 2 3. Tak buka mana timunna. Iya tuh burane tak tutup timunna. Nenena burane namanya Adam, tak tutup pa timuina jadi asama mana ki Adam. Kalau tak tutup timun. Iya nak tu makun raya tu tak buka timun na wah itu makun raya. Iya tu si burane tak tutup timun na Adam. Nah, iya tu burane tu tak tutup timun na biasa mi malam matana. Iya nak tu mega burane kamata-mata kata-mata katene-tene. Magai tak tutup timun na malam matana. Jamaah dimuliakan Allah. Ya nabita ternyata biasa. Ya nabita manusia luar biasa. Saking luar biasanya ya tu nabita mapamula waktu tamatin roletu masadita latu matin rota paiman ya natu nato makada liutammi makarimal akhlak. Dipancaji nabita menyempurnakan akhlak manusia. Sinin na gau pura mana ni na paguru nabita de na agala boleh di paguru nabita lo mani bayar ceri. Lo mani bayar ceri. Itu kira naik nabita, saking hebatnya itu nabita, angkai rohat desa pak. Secara sains, ya kau masih sekolah, papa ada kau dena tama kau akalnya, ternyata terbukti. Maka dia nabita, asyajaratu buyutul ma. Na iya tanat-tanenge, bolana uwaye. Itu kira. Aku tu mak guru pak, asyajaratu buyutul ma. Na iya tanat-tanenge bolana uwaye itu. Ternyata dikaji pak, ternyata ya mako koy mega ni tahu na gundulu mana ni ro tanat-tanenge na tuba mana ni nasilay bola beteeng na tuba mana ra popohonge alkaloe nasilay bola beteeng iya na tu na mega uway tama lala na bolata magay nasaba mo tubang ni bolana uwaye. Terjadi banjir, terjadi longsor. Betul tidak? Nah, ini yang banyak terjadi di kota-kota besar. Banjir terjadi, longsor terjadi. Makin nabita asyajaratu buyutul ma na iya tanat-tanangi bolana waye. Kaya syukur ki di kampung ta na puji te matana kala pasawi, matana nguti, matana. Bolana waye ya tu. Yan na tu na mega way makasola ko chapu ni tanat-tanangi. Tagare nabita. Pamasir nabita. Bahkan kero hadis nabita nigi tau malolomo piu murukna iya na tudang tapas sapa isan resen iya tu tawe mapunco umuru. Sanre moki deh nama laga. Nabita makada. Nigi
kita malolo mopi umuruna. Ia ko tuda kita pasan resen na sapa maponco umur itu tahu. Itu Pak. Apa katonga tuh tahu? Iya apa ya ko umur 60 tahun lah biasa wajar. Ikut tuda kita pasan resen na sapa mage marampo ni ajue lo ni disungku-sungku. Ya. Lo ni aga sana isungku ya aga sana. Agan sana ngite ko sungku mato di. Ya. Itu Pak. Iya po kung umuro 40 tahun, 45 tahun, 30 tahun, iya na tuda tapas-tapasan resen, maka rin nabita maponcho umuro iya to tao. Ang kay bara ni Eropa, iya ko tumata ng aju malulumo kay tanang, napay bagi tanang tuli sungko kiri kanang, iya to aju biasan na de na malampe umuro na mage de na amri uro na. Betul tidak? Tapi eko angka aju napay tanang buah tatong de na perlu sungku kau biasanya itu malampe umuruk itu tanah tereng emagai makan re urut na lariawa. Jadi tu ima decek batana makoto tu nasan nabi tatawe eko angka tahu iya na tu datuli lo di sungku sanre kiri kanan hai maponco umuruk na itu de na makasing uruk na. Tapi ako makasih memang itu dana apalagi ko macarame tahu de na sisile utu na tatong. Insyaallah malampi umur ya tuh. Jamaah dimuliakan Allah. Nah, salatullah salamullah ala taha salatullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Banyak bersalawat kepada Nabi. Bu, lanjut. Ya ku tengah-tengah ibu-ibu semua bahagia semua. Alhamdulillah. Apa ya tuh kalau kita bahagia sebenarnya makun raya gampang. Asal makasimu di balancana. Betul? Kalingi Pak, melo di balancana. Iya. Nabita memang tomak kana. Ya tuh kong kamakun retu 50 ulu na tapa tempele dui siratu sabdu minggu asoso tapa pa aja mapadi ulu na maya tuh makun reye ya pa namanya wane tuh makun reye kuloki matawa apa ko pasay namoni gaga nalli ko matawa po moy ya komutini lo pasay matawa apa na de pa namanya mo papenadina daftar nilo umrah di Aslam Group tiro matawa apa ko makan insyaallah. Cocok di Bapak Ibu dimuliakan Allah. Itu makun rayeng. Dua sifat wajib, telu sifat wajib na punai memang perlu dimengerti oleh bapak-bapak. Apa itu makun rayeng? Kesukaannya itu ngamil, ngamol, ngomel. Ya memang itu sifat makun rayeng. Ngamil, ngamol, ngomel, semuanya ngamil. 1, 2, 3 ngamil, ngamol, ngomel. Bisa dibetuan itu sih para makun rey ngamil, napoji manre. Atau makun rey napoji lada ngamil, napoji manre. We napandre anak nali na manre to, napasusu anak nali na manre to, na nasungan lakay nali na manre to. Tuda may kalinga carama capu mani telo enandre. Maka itu makun raya ngamil napoji manre. Yang kedua ngamol napoji mapalanca. Napoji mapalanca. Jadi itu makun raya
asal dia namanya apa penatina biasa tu makurangi di balancan. Apa mega tongato tu burane, tulimelo mita benena macam ti nama kurang di balancana. Itu carana, betul tidak? Kalinga pa. Tulilo mita benena macam ti nama kurang di balancana. Macarama ka ko Jakarta pa. Si runtuk ka manajemen artis Ui tamana ng artis ko studio la ilaha illallah pa di loso pa di macam ti. Weh, liwami macam ti. Weh, iya tuh jasanya artis macam ti memang. Utanengnya manajemen artis maka da kapa magiro artis pa di loso pa di macam ti. Maka di manajemen artis pa ustaz. Fikir cara ane ro artis dena padik macanti kososor padik macanti nama sulime metu ongkosona maka da kasih ada memang ongkosona ro artis nasa mustas ajana na dibila ya ro saking kerna saking ker ya ajana na dibila ya ro saking kerna bayangkan ni bawa mustas behana bawa yaitu artis 10 juta CD napi behana iya apa ini behana beneta 10 na telu. Kejalan kira-kira di para artis. La ilaha illallah. Jadi ekomelo ke macam ti beneta pada artis insyaallah tano maiga ongkosona. Betul? Agar melo mana ongkoso. Semangat. Magai loi taro mega ongkosona. Iya, apa ya tuh Pak? Mega ni majalis tali mo jokai. Biasa deh bisa pasilaingan itega bene tega nene. Magai, wah, demet tu Jepang kaya rodo biasa ro wita ro nenek kasih. Wah, pole ni agak senai pole mam makaap. Asa makaap, wah, pole mam makaap, wah. Ya Roma kapuru itat di mana nih? Tadeng, bukan main, weka 10 2 di 60. Wah Allah, ye komelo ilo boting weka 10 2 di 60 pura si 60 masih pura 60 masih tatu tu mana ya sini na Roma kapuru si sana joke boting buah nenek nasanya tahu tapi mulus magai 60. Wah yana biasa manca di solang gara-gara pole mamma kaap maka dela kaina pura no gamasam pa makna naseng haika we ang kasi voting height tuli height maniha magai de na melo bisengi badana magai sira asan peturatu sabusi sengi 60 itu. Wah ini juga maka solapai cukup Bu cukup baraka ke witapa tak diwudu ehana sebab wejinne itu yang lebih penting. Ye ko wejinne cantik kiki insyaallah mak baraka. Ita ni nenek tariolo Pak. Iya nenek tariolo jenne na minatuangan ang kamato badda pipa nomor 10 sera. Iya itu bawa tuli na pake nenek tariolo badda pipa ya mato na pake kolo matindro ya mato na pake kolo lobotinge ya mato na pake ngakalipana ya mato na pake ngatapana. Iya. Tapi nenek tariono subhanallah si palampe itaga senai si palampe lepak kajusero si pacemo si pacemi si pacumu letu nenek denang kana sasa denang kana mero masarang iya ako na emang kokoy liwa ni cantik na ang kamana ni badana minggu lo mamma kaap pura si mamma kaap pake si aga senai yaro pake si sakingkir la ilaha asosuma sasa magai taddengi baraka na cantik Pak magai nasabade memang tonang kanania kengi uwejenne nati baraka ritapan itu konsep Pak ya ko to majenne ajana nani ajenne bawa tabaca nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala wa kata majenne pataraka hadis becuku nakana pung Allah ta'ala nya wajina ya roh maka itu pandritata asal pura ni mubaca ya roniae atau kengilalan na atita nuru Muhammad upacaya iritapa kulino letu akhirat batuan ada komo pilino si matamanya mempaki tatau wemite tapana magai ang kabaraka nataro kung Allah ta'ala ritapana letur yasori mundri cahaya matu tapana magai ang kamopi tajanna hakikin na wejenne iritapana diniake koroba
mahallun niya fi qalb, tempatnya niya onron na niya ay kulalo na tiye dia kopura ni tabaca ya ro nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, tatukan nila natita aga dibaca tania kang malay papatajat tapa tajan na Muhammad lino letu akhir. Iena tu hakikinna jinne, iena tu hakikinna tulimat cahaya tapai dito na maputi ya namo mabolo tapai pa ikon kami matto cahaya na yaro yasangi wejinne manyamu pakita tawe mitay ang kato tau mulus ni tapana galowin ni tapana nasa bapake badda RDL nomor 15 malopi tapana macala mabolo cakona sini nate mite kira-kira mite kira-kira mite magai tade barakan. Dan ini penting Pak, tabaraka kita patah nasabah wejin nih. Nah itu. Maka dari itu jamaah dimuliakan Allah. Ya nabita makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak kita. Ya, loki minta akhlak na nabita. Napa guru kinabita salah satu itu di dalam hadis itu, maka dikoro ma baqiya minan nubuwah illa tasamu wa tawassu. Dega ga nasalay nabita pole ri anabingenna. Dega ga nabita nasalay pole ri asurongenna tuor le bonelino. Ma baqiya minan nubuwah illa tasamu, kecuali at-tasamu. Ayat sang at-tasamu itu toleransi. Ayat sa toleransi de na puji wi patasik ke atin na tawe. Ye salah satu ampena nabi. Bu. Mega ni wita de na namanya mo maka da ye maka na may ba. Sauni ka ba tudang? Bu. Salah satu akhlak na tinabikta de na puji patasik ke atin na tawe. De na puji padir atin na tawe. De na pada umak na nabita makokor. Iya pa namanya mo ko na singgu-singgung itawe. Mega to makoro. Iya pa namanya mo ko na cerita ya na tawe. Mega makoro. Lokani mengkalingan carama. Si kabbi si mondri. Mangkada ite kada iro cek demo. Maka kadikat ijil bana yang makoro na pake wani pole pengajian ya siro na pake soe. Matetoy na say ite kada iro mondriku. Maka palsu gencona. Aga misangangi aga macalak ko isin na pasli de na lette ko isin. Namo ustase na cerita to. Si kabbi mondri na say ite kada iro ustase. Maka matandre lado sokona. La ilaha illallah. Mengkalingan ni cara mana gosok mobil ti mak gosip deh. Ko. Ma baqiya minan nubuwah illa tasamu. Dega kana salinga ki nabi tasedi warisan kecuali at-tasamu. Aja tapuji patasik ke atina tu. Bu. Kamate bapak-bapak emangnya na tuli ibu bawa yobi nasabaya tu ibu malabing. Loki mitelabina dega ka kulalena kurangnya surah Ar-Rijal, surah laki-laki yang ada surah An-Nisa. Betul? Iya. Dega ka yaseng ambo jari, aga boleh? Indo jari dega yaseng ambo aja, aga boleh? Indo aja dega ka yaseng ambo bepa, aga boleh? Makanya menang Indo Allahu Akbar. Nabi tidak suka melukai hati. Loki metebutin na ang kanang kasewa waktu pa ada seorang Arab Badui majene salah-salangi jenne na nabisay yolo aje na nabisay jarin na nabisay timun na nabisay tapana si sele-seler. Apakah Nabi langsung menegur makanya sali jenne mu de na langsung diampara ko nabita ditaronga sirina ko nabita. Peke mele cara na nabita naobi pangulut ta'ali nasuroy majenne oko cedde na yaro Arab Badui majenne pangulut ta'ali mataratik madece nabisay jarinna nabisay timunna nabisay ingatna nabisay tapana nabisay balapuliman na letu sikuna selesai majenne pangulut ta'ali ang kaya Arab Quraisy Arab Badui ya maaf Arab Badui lau mangolo kuna bita maka dari suruh Allah Ta'ala pura ka den rema jenne
Tapi dena pada modele na jenne na ali. Kira-kira cocok mo ka jenne kue suruh na Allah Ta'ala. Maka dena bita a jenne ko paimong pada jenne na ali. Ma jenne ni dendre yaro tawe ro tasiro arak baduiwe na cueri gaya jenne na pangulut ali. Dena tersinggung. Makai isuro mak jenne pada jenne na ali. Dena tak penyampano maka ada sasaran jenne aga je tu bateng mak jenne dena magallo dena makasih. Dena tasek ke atim na tawe. Iya na to ini mako koe mega akasolangan makai tapoji patasek ke atim na tawe. Iya na ampena nabi ta dena ipunai. Ma bicara padisengan ki matan de padisengan na. Ma bicara sikola ki matan de sikolana. Ya ku macet ma bicara sempaja ki makasih sempajana. Tapi kadang-kadang dia naik sengit pakatawi padam narupa tahu. Halo. Bu. Ini kamu aku poin. Baru-baru ini Pak, baru-baru viral di TikTok. Bisa gak? Kalau biasa mana mah TikTok. Viral di TikTok Bu. Angkai mas sampaja matangangi mas sampajang Allahu Akbar tapa angka boleh mondri mataruna gajang imangi. Tahu? Maka mereka biasa mana mati TikTok. Viral. Ada seorang iwa matangangi mapa sampajang maju itu orang nagaja yoro imangi nauzubillah. Magi kira-kira apakah salah imangnya dena salah imangnya salah makajane dena salah makajane pada salah mana nih ha? Iya na gajang imangnya mana sami mani salah. Tapi ternyata usut ternyata ada latar belakangnya. Iya rodendre ro kasihna tawe mak gajangnya ro mapadilade niatinna. Magai tuli dipatasek ke atinna ukur nairo ustas ero. Angka mak jenne i nampara sinase musulamu mupapuri waye. Unoi aja na mo jenne apa ketu. Wah. Melo si tama masigi menrei sandala na siwani na se mo jamangi masigi silolota mapel. Tama si masigi lewi ko karpe na se bebe matu elomu. Mukapongi karpe na masigi. Mafadiati kasi. Gangkan na loni pe mamasampajang eti ibangkung na inapa matangangi mapasampaja pa imang tiwe matana mapikiri monri gangkan na narapu bangkun na nagajang yorimang ewan iya sudin. Magi na kajajia makoro nasaba de na isengi peke cara nagjagengni atin na tawe. Ini pa niya aja tapuji patasik ke atin na tawe. Ya. Pikiri kiolo kung kaloy padangi tawe. Ya, aja na karena waramparamu we mutuna-tunay tawe. Aja na karena pangkat jabatamu, we sembaramu padangi tahu betul tidak? Iya. Naboji patasik ke atina tahu. Bahaya. Kerusakan di mana-mana. Kenapa? Tidak ada attasamu, tidak ada saling menghargai, tidak ada saling menjaga hati, tidak ada toleransi. Coba kalian nitai. Baru-baru terjadi Pak. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPR Provinsi Sulawesi Selatan dibakar. Kantor DPRD Kota Makassar natuno tahu magi natunoi. Nasabah tidak ada saling menghargai. Masyarakat dena hargai pemimpinnya, pemimpin kadang-kadang dena naluk mengkelingi masyarakat. Dena pali di kumekamput masya Allah bersatu masyarakat dengan pemimpin. Nah ita ni masih sakasi pakalinoan na tahu na pindre si pajae 300%. Ipadangi makarawe kasi masih sakit manyehe kaki may mademo masih sakit aja mo pindre pajae. We majoge iko kantor DPR. Ay natunusi sa ni kantor ni kana salah. Salah mana pemimpin tidak mengerti masyarakatnya, hanya memikirkan dirinya sendiri, masyarakat dia nak pikir pemimpinnya. Bayangkan Pak, sangkit dia nasi pak tahu aku tahu saya lihat itu Pak, ada salah satu daerah, talama ikasi ero aga sanai bangutona pacama, dia aga sedih rakyat melok bantu kasih sorong ya rotona.
Maka magay, nasa itu pacama na dito nang kanapadulikan ki. Ito ba? Dengar ka saling menghargai. Ya po ini alhamdulillah. Syukur ki. Nigi-nigi rakyat na pakarajay. Pamimpin na. Pamimpin na hargai wi rakyat na. Barakatin minas sama'i wal ard. Niya na tunalitay turo baraka di kampung eh. Sawi kala pasabi emadicing. Masih di pak kampung na si bawa emadicing. Tuo agama dalam itu kampung eh. Magay rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat bersatu. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Amin. Nasabah mega diwita si selu tu na tetong. Mata ko ni tudang iya sa di mata ko to na. Mamula to ni wita makakoy talo eh. Magallo tu makasito yan rit talo eh ko mapala-pala mo ki. Jadi saya kira ya narwala sebagai palisa waktu nasabadi na isati dua jana macara maloto ni tamaloro. Masya Allah. Sebagai penutup pesan kepada kita nomor sedi pa aja tapaja mak guru. Yang kodena na oleh mak guru otata nasabah macuani makundru ni otae anak tata pak guru. Peki cara ni pak guru na ini deto nang katu mak guru utama masih sekolah madece. Alhamdulillah di kampung tanah sekolah agama. Angkat KTPA ajarkan anak-anak kita padisengan agama. Magay, ya ko padisengan agama patoy anak ta. Aja dinakatan lima baraka. Manca di polisi wi dena salah tilang. Manca di dokter wi dena salah sunti. Tapi ya ko dena makasing agama anak ta. Ya tu namega dokter salah sunti. Ya tu namega polisi salah tilang. Namo ambo na tilang manato. Jamaah dimuliakan Allah. Patuntu agama. Anak tak, pagurunya agama anak tak. Konsep dibawa oleh Nabi. Bagaimana huyil masajid, patuhi masjid kita. Pikir cara anak, bantu bangunan, Masya Allah, dibangun di masjid kita munri. Subhanallah, Insya Allah. Kung kada leta, bu, kung kada leta sumbangi. Ya komega ulawat aja na tu lima gayami ulawat taro. Balubawan ya tu ulawat tabu. Napata sumbangan ibangun sikulay, ibangun masjid. Niga mutarongan. Ini nga tarongan. Nataro ulawan na. Sisan na mate kilo na maga. Nalala, kahit na napake mapine pemang. Iya komego lawat tabalu gati. Bangun na sige. Tilo agela. Masa mo tarongan makun relaynya. Mati ko ba aja maga. Nalay bapae na balu inapake mapine pemang. Makanya komego lawat ka tabalui bangun masjid, coba pembangunan na masjid kita, coba pembangunan na sekolah. Iya kung balik ng kalabi-labi na, are bawa ni ustaz selesai urusan. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ang kaki nasa liwanag ki kung Allah Ta'ala, lino letu akhirat, na indri ki kung Allah Ta'ala, pokuli decing, na wading matu julala rilino, ang kaki matu riahirat lolo maki rauda miriyadil jannah, taman-taman surga di alam kubur hingga di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma astur lana al-awrati wa amin rawat. Allahumma astur lana al-awrati wa amin rawat. Allahumma astur lana al-awrati wa amin rawat birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu billahi min kulli syarrin fi hayatina ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربنا إلى حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq was sa'adah.